malungil sils moral beklado hui di mal mereka suli pra mosber mot makatial tiang surprise tial besel show tial gu besel shora kau sis akla ma ngartiang ngongil ngudle ngartiang ngel go hosta program bora idung ma angel long time contributor Mr. Wilter kita tidak mau tial tial mo welcome ra Mr. Moses Uludo. Welcome back. Welcome back. Lenggang amlo several weeks seral file mo candidate ra August mo or murtel mo la Senate. Eng lo USA ere ka mo klamo campaign malaka mga telor ka mami kada mo ojo sa Twitter program ra ka usis ak. Nga kita lawo mereka senkyo mo gukla mi. A program elang mo usel senkyo mlarngir sera tian mo mereka lo ngairu lurior November 3. En mlamo mereka rogo il toy. Of course ya dir kami lagi ngara absentee balot tel may. Dire ka suatu ko uspe tial tial dire ka mo orme sa observation mara tial ko program na ka usak. Men sebeda ko kurang area bodo wese sub oger ra dalong alet. Mang malungil sir me tede rubak. Kita oil sel domu leng aklama ko temo maskay Mr. Wilter. Mang gator ospe ergaw ma ile program bodo sis bra a discussion kung muskaw Kaman musulang kambes ngaga buk ko gumdas we elang motel giban ngod a program ra kausis ak dia bon ngod ang mlamo mereka senkyo waise magadugok mlamo madangel waseng mlania a chance la mo besa government tra guk pesa adal mo waise mang elang untigal mora adara belu asay namo mereka senkyo namo giredel lo mesel budulu ei endi aktil goldu para togoel asay tirgal mo ara gingal amalo spera adara belu mestrira ungil el sapor tamaul de suir ya gulungit mambora bol telgiban ngoda el besel government el diagalo aigal namo mereka ra era adra bulu agua mal dili lugol girel ase ere man adal guk mangatak rigidel tir omdasu ma tir go basel toora kausisak lu ase kidel adra bulu direl mal equally ngarinya a responsibility rigidel mora al do suelte al bulu lu ase ka maral budulki seguid on tigel gulngit ringi ma a program ra kausisak lebol normal molol dub ara al daslo aser adra blu bolungu tel governmental mo clock clear len governmental gido rogui bod al bangar ngi ida support adal gup lengil tel morngi provide de termen sa togol dolgoi malaga rengs edo maklat kertira vekel time al blol dimni kun mo sego klebong kaltarubage Abang Mr. Uludo. Pada malungil silsil morati ke roguil adu kunosem edelt mak. Mergo nga ka malt me arung kul mutel me dik patelo sen angaring itikil bebira adu wase. Ka guk mledi bus ledel edel buim kwa mano me das tial kau sisak le guk marmang. Di nga ke ro ai dunga aku mesingi ak marara le to ak mura rom. Mak mli sebek rom la mo edel buil ak mlal mutel me. Tial campaign exilis bringia akmal pamlom asarmu ngileng ngaigel toilol ko ngarubak waseng gitu om das lo sia temela campaign temedel adadu ama amral toy maigel guk mondara agid ma bluad ma aigal guk literal adat security lo sengra triru legal mo le warra ke ukara aiger bol botoru ngraul das direct adrablu mo ilo to daw swil mora ar adar mo to mo besabuai di akmal lo metigel wase mal lamongot belau ikan mergol melol merakal di leak le kita lo ngil besut makumesa at belat amna no comfortable waya di bol lo mesa katsudor tigal motaklet lo mesetir idul tirak la lo logoy no diaga akora klisi elareng ma lo oltel waseng ngaraul de suira adrablu girela atokoil ngarngi lo top daul de suira direk lo geraul de suira ar candidate gamame gambes trigib la
apalatiks ra late 60s ma 70s irisem neodru ra ata progressive marwa liberal mro sa baviere ngara murtra to ra senkyo lo dru amadang li belaur se gid time lo se selbolo liltrar ade lagatak laigel monday matko lo kamo lo logoi emro lagatak la moltro se tuat armadu marangani skulir marangani ablarul el triga gida absten out selbolo senkyo bela amal lagatak gida madangai triga leaders gida 60s ma 70s ma early 80s a triga stand out ra ablur belau kadam lem tengel waseng tirga ngara triru temlo ko traskur belau mal right belau Michael to ru la da dil belau temle emerald isir al sela Micronesia el al sil se tel gim la mongoto na mo da ru te seguid mo to ko blak patiger ngai maktiregel malom dasu asia ti aigid el program la kausis ak Michael ro ko ngia program radio mat tv mo blu us maiga amal giredel mo umatak la to ko tel blu mosib edel mo ngil el waigel ko ngaruba ko sen dia di dolil tra adal mo gire el multira klo mes lo se tirgat mar mo la gel to ko lo ru e direk ngal leden mal mestri se ka kita arwol el gire ur mo sel ku ke warak e bol mere warak tu kaso ke ngaram lam ket mo ko tel blu ngara ku ket magil e ka gire ur langram ko mutro malo bendia se kita imra to ko ku pick up ser ngi etial sekion lama mereka kumdasang agot klo om sodel ra gel tugora buail ngia kat magil lerol ra ikan merokol tarak tia agot kamang campaign al sel gel sekior belara ikan merokol qarak il qara al sel meng mal betok om sao ra tv radio newspaper maigal meeting ra blu endi do mesen nguai al ka rose om sao matukol ngarngi maigel age karasenkyo blagatak lo se adar bela seldo mesen wa laga the mesa ge gi seldo bodo lingra ad baigel meeting india ka akri madak lo dul de swer gi te bai di oreng se mergom ngoram asar ngud ngi e de mal dir murtra imul to ya de fal dir murtra klauat ma klaus ale ma klaud ngi ma aku to ora o show mal mora raat telgibel musong sel legal umlgora bat amral tugoy Michael tugoy dalbangala abulwadra el almel lewarra sigida ko observation nga ke hindi nga kamla sel tiang na telgib ko o sangi kargi ko ya kamal msaule Mr. Uludo kabor bora idu Onya ko Mr. Ngira ako om dasura adar bela ulu Mr. Tial Rogil tugoy lesel go Mr. Tial senkyo ang aria tedel imol ministerio ma imol director realmente ma imol chief of staff tirgay directly to rural mora el administration en argia ang algela president del silis ma taps sungino buigra a PNOC a directly silis madeliget trablilio mun silis I see Masel ko meser tiang dimla ka mga tel government rebela. Titiro titirgel adar bela dia kalau berarti etiro altura na executive branch mera. A legislative branch. Adi imol adal dimla ka kan gering tiar rogil to silis ba. A TJ imrul. Malgela president. Engi a tewidra senatora del luto sil. Security. Tirgel el baby la imortira director education. Imortira a minister Aumi Marine Resource. Mang imortira Chivosta. Auriura ay galto el dul sub madul mes yak multigir belaul diaglo moral wase kita gire change kerdi urisha folra tigel ulon mora administration ra armosau adiagal gire tuwa gire timlu mera executive branch mera legislative branch
mang leng akbul waise leng sel obora delegate tribela rogi lendi imol delegate ngarlo adulto bedi ngarlo ngi tial imol bela adim kerdim nora tial practice di tial rogil government kita belum sa ngil wasit na mo dia kaudo ngi information na dia kadang makarang akong das ng hindi mo na kadasal penetrate ra mind and other way leng tuming kadamilat kalwase at bora el administration kadala expect ra change hindi tiyal sino ko the strongest del body house olbira kalulaw at ibla ka target change di imol delegate na lang am lewin up to now altang ani at change ra a delegate ram lagyo ka adi sem na difference tir engi tiarro gil blua di lebes so isba delegate tribally kumade delegate tribally ka ano oppose mabaliliyaw mong silis ba ngiramul lang ano oppose Makkolong basul was another bela ala omral was we're heading into the right direction even though hindi kal personal undusyo kal was waise hindi after al top daigal result rogo yakkora mlom basul was na kita la mal ngarba ba hop pergi mo kadong basul kita del move forward the improve hindi ko ba sa secure wala ro gira subdito wase kita mal ngaraw gilbasyo ako di mo telo siya de wala ro gira National Korea yan mga kasi kada mal ko ngil busu kada ko ngil busu mal relax ala wala umral wase this is it destiny kita garantil di betikan irak mungkin makko ding mo rise I see dito sera November 3 ang namo mereka tabulation na igal secure ngarbelaw adi mede la igel erul tela ma edel dat malu makal del senkyo oti makal de 2093 absenti balut sul dimokrat proper so ma to obay ma igel can find del senkyo mot maka senkyo amle 49% 8212 49% sel 6716 total registered voters mula sa imle kasar tido igel blada bu ula senkyo against the cell total registered voters asura nga la mangbay sa sel 8,212 asura nga lang ila 56% say 56.5% say el 4,640 ya oilo ang ila 42% 3,438 ma difference sa 1,202 ila igen mlamel absentee 825 ikitial wasay hindi ka to tingal wasay tela ra igel absentee amela absentee mang igel total absentee mo tela but al sugum let's say just for the exercise ita pa sugum may more 2,000 maltelal el lo ura lo spare Arnold de overcome sel 1,202 at sugum 2,000 magkatama ko sel 1,203 sel 2,000 ang ulit pli say sel made maro sel made la kirel at least Arnold ba mingira balngel mo banggel say gidel 1,203 ang ya mo bre mas ro exemplo asya sum 2,000 ngel ngara 1,000 300 ngara 1,500 sam agilal Arnold Ru ya surang lang usel remainder ang 500 sam say git mang sef mang ndakal nothing is impossible then say it will take a miracle for Arnold to overcome that say git say git point hindi ko ram lato dia tingin hindi ngania ya vice president tamla atibta tingel mangania kubal ngatiang almal di imre nga asular bekla atra bulu ram le ungile but el senkyo ma wal kora mla kan sid wase sel asura kan kay dia eventual winner ra sila silver certified na the road nga specific wase ngani amne makitra senkyo moringa rigal tanga ngoise mangia ang honor tial na momregel el exercise ra blur bela ora democratic exercise ti sel dabara vice president en Senator Udu ngila 50.01% sel 8,212 el senkyo malumang 4,107 Senator Kyoto ngila 42% 3,438
selm lo aklang kakaro sa tira 354 votes. Mandiregal way say gid. Se diregal domes ernging wal gorak me dan ditirga diregal di diul di MCC mga aga kasbe dan awasay ng malmoria ul di rogor ka ika. Dia kasbe dul wasay a frank ada kasbe el obra comercial ngal frank comercial al bol MCC ra mewang rul bay. Halak kami na behind there 44 votes at top der belaw mora of Ireland ang MCC. Jadi Israel. Oh, say gid. Merat yang of course ang malgora clown ding, you know, a chance ra frangal over commercial kukungir a chance ra ilo over commercial lidera gidra. Say gid awal gora a tretele la gel tap el tool of fish ra blur belaw. Kahal Christian. Kaw. Yan suku Michael sen kiomran me afrang ama bebile to ka boide. En sebela tatil ya 50 plus 1. Sebel Udo adi 50 point. Cherowan. Oh. Tila ya direkal mo sebel likely scenario. Hindi sa igideng igagid le general election la adururo siya. A primary election awal gora o langil le tumom del arterung. El ngarngi sel gora wasi bol sebela at least tirgel mo senkyo le borngia a majority. Hindi la ka majority. Hindi ka stop rin kaya kita arung plurality na vote mo. Hindi ka lala kasi gire will win by majority. 50 awul mga ringa primary. Gire mo ringa 50 plus 1. Majority na vote cast and total registered voters. Vote cast. Ay Sila. Okay. Awul mga dumilil katil motero. Kada assume na si tiltero hindi ya. Awul makplebring self question. Awul may sa tial tabulation ang kotul mo to ka boy the tial. Yantara kotul klo boy the ngima. El secure belaw. Matanggal udu she's walking on a fine thin line. Lembay sa 8,212 total vote cast ang nila 50.01%. So, 100 of a percent ang alak na 50%. Yang igel mahal ko ra ulmal to. Esel dabora Senate en the 14 elak timakot tengul mora number 14. 3,000 reaches agitaya 3,857. Ya number 14 Arik Nakamura 3,569. Ma difference ra number 14 el Nakamura, ma number 14 lagi taya at 288 po. Diram to kadi ala siapa la torres ay kalas ne. 288 vote. Ela say kita ano say sell outside vote tel may yung sabihin mitikli say. Ya sell para number 12. Ya Cecil Aldabel. Adi 36 vote ahead ra agitaya. Mung sabihin say kita 12, 13, 14 sabihin mo switch sa about ringi mung hindi ka sabihin number 14 ma 15 sabihin mo so kung number 15 Mr. Salvador Telamsel 3,320 difference ringi ma agitaya number 14 527 votes. Amring ringi ang siya mal mering. Bay sabihin lunga chance ra arik di Mr. Telamsel na mering ringi. Etiagit kulmas artir the 6 RBS el math at sukum mendia the 6 RBS already the 6 RBS el gum tabar tira temla so isaba el ngarngia tabalwal ma sangabaw ma tap sa sungino ma imbrur mga saw ma Jonathan Isal ma Cecil Aldabel tirgel rirebet ang ngarngia akam sekchin chance kabong Philip Reclay. Sabela Arik, either ang Arik wala agitaya ro yata. Hindi so far Arik lang number 14 let's say. Guess nga chance ni repta. Margo nga udu ma Kyoto ang model defend asi 13 mo motmak da 6. Bulwa si ABS ang otro matal Senate 6 RBS ato. House silno messaging la diwai selo almost 80% tira silis adi way segi do se di mo sois ma delegate nga saral adi malmol mo speaker mo 3 term speaker 16 seats 4 of SL math segi do nga ara idung Timothy Sinsa ka amle di fitra adin may sa iske di senkyora imli awaren umetaron ni al post senkyora blilyo amle terul BSL delegate ala rirur tumara senate tumlo ma ausel kingal either ang ngiramur ang nay sa DBS na adon mo so isa
marwa maigagi dele belura may angar olong may mali mablilo yagi dagel be sama kan ara adon mo so Ang suram lang kayo kamal. ya blue ramal kayo kadi 8 difference ngi so ay gerro ko il raise ra ay al senkyo asel mal kayo ka mal klo ulugo maklenser hindi kasi mo iyo Mangiwal mendire ka na 19 na difference iwal. Era sel dabora mal kayo kan 8 difference radro nila lenser ma toto at dabora ngat pang endorti na difference radro nila incumbent o top ma Chelsea iya dortira difference mang ya dabora blilio ang 17 na difference adrong lela aneis ma Chong Iramur ya dabora ngayaw ren 26 na difference adrong lela incumbent el Kulibert ma Olgril Kasuo ya dabora ngiwaleng 27 na difference adrong lela challenge lam tin ngira makati ma incumbent Arurang ya dabora ngartmaw ya incumbent in Doria difference sa incumbent ngira iwet ma igagi dele challenger Fermin Mariam igagi da igel ngara doril Merio. si Pedro tablo asay mula wira te elela Ila sel dabora tio ba sube que sel dabora blura blilio. Itirgel terul candidata imo amlekkera kwam almost klangar ngi rogir. Ma imo amlekkera sa ival retire. Ma absentee balo ta mal decide ra sit artiramo. Le angira mura amlekkera kwam almost gagi na maklo retire soldado emervela. Anei samne retire sa ival akladra la emervela ma che mal interesting el race. Sel obora blue ngat pang ya jersey será el run mo kamenon hindi ngiltang ilo 75% tigil adra outside adra ko de sel time ngam legire milwa 75% ra total vote cast dia total registered voter se sel bururi ng mer dream team adra la te tel no iso iso sa del amen dergil trira di tal jersey me break sigidil mang se dire el akti dul tuira absentee ay kaya agora amalkeo ka adi tigadi imol family mong mari na ngira mga alwas ng mga rato adi ay kita ay gora o sige kara absentee brand Kami sel no mes kami do mes lo se mangara ang mga ngaray gel to il ni amne so adal. Adam lo base ngi sen kiora adal ulay kan mak kayu ket mal ogel aro. Ngaral to ko ay gel kumya ulo reng so mes especially mal interview ra almost everyone. Hindi ko ako mes ra ikel ara other all biya ko lawn meter tial program ma ay kan rogo program na ngi ma president mabay sa mal ko tokol issues. Diesel mo mes ay gel to ko lulukol albang la plu belaw ngara covid mo mut ay kan tokol to ko masat. Ngarngia relationship ngi ngarngia kan kester ngi raseng kyo ra other no sen kyo especially house masenet tigaya ko tum sisi ra la government. hindi ako gusto ngargay ako gusto issue ta subject character ar adam milsa leng ngel mle ko tulngot soder everybody de interview ngi asene to rudim he was working on a number masin dia kasi lom ter gumiwi a number gumis nila anak poties makvote no gedi mo nadam larulia ba project e vote no against the self twice hindi na bela sa principle ngil correct bakong it's more about character le selva mo rin sa president-elect ma vice president Oilo en ngadim na kasi amlog tuy na kel tokoy luluko msenkyo tira di dul pam lawilo o malgi Ay siya wala so din. din karuba kamil tigir was ya Oilo as wala continuation ra project ma administration ya surang as wala a change di selva mo mesagal result tra olbira kululaw en sorry sel position Arnold hindi mo naka-change tira di sorry tiya rogir adi imol be sel adam lor al sel adi tal imbrur di imbrur ato dangalil presidente molos of this program na kaman tial environment ba alugel aklar marogul to ako man it's a character nothing more hindi kasi adam sa project tira ako sila lolo nga Mr. Wilton. At tira mo, create elite team. Tira, mo bisa as a subject.
Membulga se tialo sisiul little lurur trebelad yo sisiul mo. Tuok ting le chensa ta. Exactly. E tia dio sisiul adam. Kadal amo melmolo sen dio sisiul tel agel program na kabelment. Let's hope not. Ang gilingi ang ka dilulu ase. At tingin yung rawa dia kadim dilungan mo ito nga record. We will come after you. Come. Kabang Wilton. Nga ka pay abundas me. Tiya nga ka man milingis tel sengkyor mormi. Len tiya higil isyul mo sa udan nga mla sakal. No sure malubak mo milingil wasing. Aladra blur bela un malwang ara sorry. Lesel Gomez era dam lo sengkyo diagal udo suak klubu borti. Ay sigebi mla nga udo suak. Idera mla cloud ngertil mora candidate popularity ni mal uben tadal dirga ka bolom da sulwasing ngaral tora democracy sub el tomol ya government kamam mal uben improve ni example al sugum kom mulwa say government adi mal mol mulwaya eli en blugula segda de mela con el wasay giredo lo mal sergide o rur tra government sen maralul de suel tolat I don't think so. Jangan tirgagi del milen sita blen security robo mutul. Mai sei. Kami utel masadani, binga amdan na sei. Au result tra sen kyo dagal necessarily en Base right. dictate tra uldo suera adra future ni. Gingira kal dilu siya kambes lek madangali. Din dia gudnga la siya Ako, kambes mo makaral borsay. That's my point. Take the point to mang akmali zergi dal other ter program lo asay. Gadamut man mo ngil mom si el malgora bulu lo asay. Mlut man mo das emo dura leadership gi tilgal bla mo lil terti. Le tara failure gi dara toda democracia com das uni. Gadamoi titira leaders el molwa el albla de security. E margo ne obeserti. Mang kadagam pleno asing mula mo diaga SS kamam mula mo diaga pension mula mo garang endi diaga after tilo asing ay gat toy ngaman diaga lang budget betir dak lobe sergit. tobe sergide mula mo mudurgi mutdi ay say dan Ete mela sekyo tu ko Ni you know arur tra palawai de warwang irma karirur tra ayangan moray di kaya. oh Akakaro sige marur tra imol state tra republic rebelaw. Ng sebem omara national meterkak ng sebela adak ayang marikal bochu daw. Di omar imol state ng sige den mol korngi. Ng sebem di ngol suwi mel mora adam kak DCL aurere mangarang plan. Obom terkak leti di ngoy kaon mo. Ata lang Wal kaya kala ya. Speak predict track lugo. Why say? O lagara delikatra ato obe. Adi mergol turgan mo. di sanga Tinggal ada ngasih ditargi. sel den zero sel part tilan molgoni kambes atiagi kida gire dal mostar tro spera to go lui as diaga de fan ma sei baluak mang adara house atira kamen tanga kalmoni gel adara house clean the sea erin still rogul molgol wa shelos nga sel bol baluak madri diaga lo dengel wa sei sel secure olbil diaga dil house masenet esei olbil esei a decide ra blur belau rogi mendial sabe member a congress al other house emdula se kamama gukti el bangla state ma Tilay sa tigir. oh yak madengin tigi nga ka appeal mo la buay makaul mulgor til togol wa sei pomom dasula se om other congress ang lemal other belau rogi o morula la ingirel mora adal belo robu india dil mora state ra ngalam ngui imli say gida failure gi You know, why say, and I agree with you. Di akmang tial to there's a political reality. Yara adar murtlo siga te elira guk next 2024 senkyo. Mung di madagat til ay kita tira di mor murtel say kita. Siya katam karay overcome ri. dia kata ala ni man da ke ni girel nga kam la realist traigel pending el programa al blue el dimna ka rule term no medical administration mela next gungir nga transition kami tira surangan ma kel administration mo todos ngara mora agenda surangan let mo after ni la igel tingel meldur tiang lo say ay ga gida abda adar bela agot
Mai gai kita bau eskerngil wasi. Sendu adal bela got yang ngara bulgul tilang. Ngara ka momrur ni mo adal bela mogot. Al sukumara adal bela got el girel mo nga dia bertire dia ka dia bertire. Esen question el mo answer ni tang. Nia mo answer ni. And that's what we're going to do. Kaba girma. Dia nga gidel tewal ngartiang nga gamlo manal obling. Mal ma sarung urgileng akmlora aklol bulura ngarar de maklol bulura blilio wangara long dimla ka imol mal dimle rung edel ekpo tewang timl ada dang okle masada agel mond au to suide di almost the back like pong en mal dia ka di imol bung mal di adura klaus len klaus ngai mal agun tira ges ti mal o tu kukrina sa kana en mal dia ka kal ska ka ul taswira ado se tiagi da ul taswira olay alo ka murmur tsoak gat maklik tiang mal masaru maktibe sak murar tigal ada kalos kami ndia ko amo ko ri klos se kona akmol mom kara engari ngia bokreli gela aklangar kami engara telol bia kula ngara se eruli aklangar kami modos be aku mesa aigale ode graba almost back to blar bela bongaria am utulo de ngara rabai ado mesengaria wa kuler maswang ika kadimral monge mom tengel wase wangara teidora tegal adra rolela ka gesarti ngaria malungila bli rober bring ngaria ikel lumba ikel ngara ba di 80% trablai akmalo mese tengel wase tianga klo albuni ngaga in fact akmara la ikelom rolega akmal na umtigil wase tiagida tra project la mo o bruringil ko sing home or residential renewal la auto da mo sera ada ka gidil bliri ke gidil mo tir mo ngil mo ongir hel re mo mesen betoka ay gel arwa ya sama wa pa ba mot muringi la go sutria ada ke gidil men ko mesingin mal mo tamal la hel se reflect ko mesa ada se spend up total time ra klar tira bliri ngar se gidil makwase o tiagida imora to black capture ngi disel mal mom asang guringi wase tira ngaram ne kaldunga klose po agi sektor gal o so umrelitia marobel el durunga klose ka agirin nga saur ay program ka radio mat tv mai ka kamal ko tiagida gidi se guringi Malu be mom kara. mom kara malu ba se ngara Iwan nigel bi ru ngol ko sera mawala talk show wase ngara ka dili kamlat kal mamrul ekuk mlamo breke ekuk mutele ko dia mese o se kita masen mal masaru ngatal malo mesa sen ko amrikerela mal ka ba ta igal taplot pari raiga mal tu ko sa liberal sangara bitang makase beti banga bitang sel to bol to ora soldao ma to ora akeisai ma uk sel to ora to ora hel ma aiga mal blatakla amrigela maklo blundi so edelo mese tim adram digela bli el girela kai gid telal issues ya mga taklia de bli kau togol kai mga do sig sent amnil tati en di sel bor gid na mal ko se dia adar bela wa dia kalom karre sel de longlet akum da sig da ko to klol sel de kaso sel me se ngant ang mena se gid ka tikne se gid overriding within cloud len cloud ngengara adan di ka besat tiagi ako mesra result trasenkyo ngi kanena tedo bla de verap no senkyo wise Wai si nga dila ka sa mom ne wasi. Telal percent tra a eizan nga 18 el mora adori le telal basen tira senkyo. Emle senkyo el budula nga. lagi de mogera rata la election commission Le sugum tirga igidal al tirga igidal ngal gal elang adya lom daswa issue en mal klo atlamal blur belaw. Le tirga igida mo albang la hardship. El timing giril secure seguidul dasul wasi. Which way do I want to go? adan di kami ko madengay wase a message ra government ratutaw aw asya ule binur bela malngarba 91% message ra president hindi ka tarungin mamre ka lauro abela baratais mungil besut dia ka adelo orang seran merde le omda se kita dame ana do se kita dame adil adigit lo ves statistics o sisiul adal malgoy artoy adir regal kumurgid lo asen namo de qawdo mo do man sergi
Oo, Giredel man mo orgikra. exactly, hindi. Ado ulmergido, sila kam simba, gimnalme, ngawdaw. Arada bela, Take care kami. esel obora, senkyo, itir nga gid rogul dolgor, tir, arada senkyo, tir. Sin mutol mo. elam bay, ang gina mga abroad masawa tra party system eh. Ela kita ka party kita kada di ada mangin normur temo. Di ala ako spet kaya ko ra example eh. Let's say kada masawa tra minimum wage. Ulgo mga dia party system, ang sebel wase ar democratic party favor a minimum wage. Matsum tunga majority, ang karentin mo maral sila. Di tiya gid result ka dum dengi. Di elat tial be elat sa emro kurang ada defining issue tial na sois para Congress for example. Luas yang ngarat mo meru rengi moldu rengi. Ako mes kurang sumi kom na mo tala kritigal milingil terus tivi mo ka pure right at tial nombre. Hindi akala tirga di tirga gid, tirga di ta teachers. Aktral kora o sigra say. Ulgo mak mo malit tra imol to koil si belo say to si siuri rohuy. Maknos pa amin wecho say. Tikat uldo pa amin wecho rohuy. Mangla sa bel mogot tel bil ngulol yang for example e margot mo hara tamo Kamangelo asing Raul makmul vital gidar ada correcto tiang. Tirga amle eskara adan mulu sangklim. Al sugum te eskara en mornya ul daswir. Dil sugum te dil mugeruli malu bendagar reli e gidar ada rablu dil muger mo aise. Makwasya en suela dal ngartir. Ngara ada rablu. Len sabil mori mongot ul daswir al sugum mendagal falor ada rablu. Ela ka maka-analyze tial result tra senkyo. Ali di imol adrablu tilur tel government. Adi tal TJ. E tirro go adar tel government. Tegi dro sisul government tel do mondar itir lagi demna. Vai na yom na angan morba. Alek kritiang ulak munda ka sa kalol tala kertin. Dia kultura Ak kerti. mangira transition group pelmorngi. Ito mo amaigal issue. Sa higidang morngi ang ngil feeling higidlo kasi tial government rumur tergirelge. E dia dil borsel en ngal sukum sadal correct ngin girera adra ulum gorok mo correct. El sukum dia bol correct. Ada andi akti ngul meris akti mil ko segide. Adi imol besil toil gumes tial besil administration ko mot mori a ministers. Ingat tiga ko dim na ngari eli. Tiga dim na katartil tiga korsel tiga la tabi tiga dim na minister nga karalasta. Asabil di mal minister nga kalak magtan di continue. El atil nga ko ngali ako tel toil bol oruri. Tumo mira $60 million. Lebil dir. Ito majority la Senate. Tigil as mesela da tigil metmula kal ngari it doesn't matter tigil majority sa tablike. Ako di bring up sige dileng kam sa dra transition na kam sa dra mo minister. Tangranga mo minister asurang al CBL. Mo correct taigel di lurgidra. Aigal margol campaign. Dia nagaga sa kalmasura. Minister. Ngia kotol boss mo ngia naga guilty tilo sa ikagibir toy. Muang araw do swim gide. Nani to kol mildo may kang rekord. No, hindi. Bakul ko niyo sa tig al sumo mong mamasang le dia mo bisa et piso nga almost a year and a half. Lore era minister. Yang minister. Mansuma junior mo sigar outside el mo minister. Hindi mo yara kalda albil el sumo mong swel di rulira first 3 months and then kada mo sila atari. El sumo mo telak no olbira siya. O mo di dia ka minister nga finance mo kada. Okay, bagum na sa elam lamo bulkata ko sa junior amo president. Ya udu amo vice ringi. Tiragi mo mas aklim na mo olbi. Ngara sa edel mong base cycle kami interview tiranga kung mesag may malo proud ay gil question mo. Kami do mas kasi 1 2 3. Ngara gil top 3 issues sa belaw. Expect wa sa surang lamo address base cycle lulukoy. Ako na sige ta maklo to trail sugum ndi ka to pora mral toy ma issue sa kutmagil e gire del was elan sa med mo expecting sa obo girem lo oti plan na gaos ka dilu ka gidel toy mam rablur belaw magyomral sa obo kormul e ka dilu pal patok ka bo i lo was ay gal mar tol toy ngara mangrang e ngara ka dilu ngay mamrur oy ngara Hindi ang kemal nga riyan di lo rin merek mama. Mang akong daswa kada mangilingin mo bro hindi lo na ikabok bro. Ay gagi dile tirgal Espera, tu reallocate. paisi. mangara kay gidel Ang dili.
haledik paskasama rin ng maulak Pwede kasi ka mo. masisi ito'y manlang uwesan. Dilur tial show. Elwase ngidil to'y bolorur nga kamalmen. Agilil mo madangel elwase adar bela akot e bular bibilara. That means al minimum wage yung adar bela gilil mamura sebetlara. Uri nga foreign worker. Al minister That means al sugo mga niya to'ra uguru adar bela akot tol mo free. Okay, dia. Ak betul. Say a basic concept. Til atlet telel omrul. Hindi wasi ngraigel mo moru. 1 2 3. Kasi era sa lolo ko nga yung mga activate sa interview may black ring may debate tra olbil ma forum ra olbil mar president. Sel will gisal imol to specific to at tira nga giril mo siga revenue, new source of revenue. Elan dia ka tourist. Misal imol to ba kaptru kasi. El all madung ra riar ada say corporate registry. Elan gira lo mesel say. So how soon at corporate registry am katmok pal mola e bilet temol all bilet mo deal with it. Oh, so say dia to ko obal ko ay still say kami un senator sa dirul wai say mar delegates mar other all bil surang siya mo ingarang. E gira mo pero say tial to ko diling marang karya rang dirul maral wasay tiya gina wanra water role like the mare del ruling kung sila belaw la sila 1 or 2 years later am start to earn revenues something like that. Misay kita ako sila ko wala kan yung officer. Mga tiya kita yan stigra. Morulia Minister of Labor. Oh, may siya. Ministry of Labor. Morulia Minister of Labor. Adar bela akot. Wais. Mar ada bela mo ro. Nga additional minister administration na surang al Ministry of Labor. And ay nga rin ang Ministry of Justice. Wais. Sige na kukugil rin Makumda sa sel ulgorengil was sel minimum wage sel mo serentala. Ako rin seringi ma Ministry of Labor. Ela segi dala ako mesel ako to priority ringi ram amo ratetele atra uror moria uror atra pelau. Ako rin aktiren seringi was dirgal dom do til atra ko pintal uror al bol soal al top da pelau. E bai bos ngaria uror mo Al Ministry of Labor. That's what he meant. Nakira kasi pulwais. Diri nga rin udaw del mortri del foreign laborers sel report ra Minister of Finance Eli pesar fe kasi sel 20 million mortri del cross act amde la 14.9 million dollars. Wais. Dia dilbol obis nga kasi exchange. Wais. Di nga ka mangot au do suegra tirgel teru maradan adara senet ma hausul il girela skela udo. Agumda solo hacia priority adan mo presidente motmu considering el COVID-19 adiagal tigingera mo siga revenura rua ang registry corporate registry ma oil mga ay ge me other to biado ngel kumase we're dealing with another party biado ngel kumwangara kultatela iki ngaringi asbil mild revenue al selbela within the what we have today. Emergo ng mga government temporary lagi. Kita malim da la tri ulbong la temet. Jangan por seguir con alas del ora parte tial. Kami lang mo la surprise. Oh, kami da ulbong ra kale mkatatal di bus pada mo ra kau 2.5 minutes. Dia nga ka mal om das basen. La mal giret el sel kumesringi sel idel to ko adro ngoli adal ngar office ma especially olbia gulau mar adrablu. Om das seguida mal girel mo lins tial government mal tigel ngara morula la adal morula la al mokabren naklangar tira giril matagay o sengra la amoru o top da lo suire ga mal simple to ko. Ekadam la kam matagay yo ekadam na do bis edrulli girel ngaria public hearing rabulu radia to mesek mi ratibin mo tu ang rabulat girel mor pe klublu bela le tiablu rat mal girel gumda sugida mal melom selat e morgar other bela leak na do reach 26 years namo girel hotel government mral mokloklet a rogui le tial government tergido rogui to maloreng sa angel Joe Biden ma anggal President Trump selo logo se dia government gitu logo ngani angar alir arbekla ada senkyo da kaunta security el motor ga clean was ent amom rederti magumdas gida gired na lui melol ragal da to guri cha namo gired mal was ka makarangar ada bulu amoro pangke mendia sel da bo sel do sel campaign ar dilo mesel kau
la kalogere la kalor to da swira kumna sigida ay mora to ko malgire del kipli e wai kama me kambes lu march aral siru tiga ruba na bibira bablu e oldu te oldu sun boileak e modikit modeta klangargit e rulital lu kumral wasitas e rulil mo paradise mral pristine paradise Sunan Mr. Oludong. Kabo Mr. Wilton. Biya nga ka politics nga ka malvi David. Malagoy lo asi gire la suman surang lamong sel kot tol gire rulia atrai rulia ungil al dul morabuai elol dagargit len adam le tagalo sa security bin girel mornia tol moral bulul wasi namo mereka senkyo we have to move forward en haga mo madadur mira almost every other week or every 3 months terang ako muskme report girel mo transparent to tell government through era bolo marial other robu emergoe e seguida la galborni e boda start to spera to black tililos como to malas na seguid kamam modiada sal mal mga tuklo asi kumyago ngarti la mga ngarti ese am la ringida al tel nombre al government seguida gulgor ngilo asi akmal lungit migida adra balum bodile kalbod toda gaul de swed yamla mamrega senkiom guk to besal lo mitut manum sisi e guk pod support manum sisi seguida balatik Saule Mr. Wilton. Kabo oray. Yang aswakal palatik sa akin so congratulate tigil militra mo senator ma no delegate vice president ma president akti wasi aigal mergole warra ke yang mamle to ka promises imla katakip government dimne promise at the end of the day ikdam lo man sergi mangaringi sel toil blol mudung tial wase e dia kadil belseda ikang aiga belseda kita marangal kita ya ko mister gid ngal kita marangal gira ngal gid makti mo ko tatkingela a senatore li lupt mingit mo senator rubay mo se kidam la mo civil a ADB travel set bisel bol sis betel government yak madengel wase aiga rogul tokol dolo ko amo made el sel tigira adar ADB sel ko tulmam rubit administration lela que tiak bodong alon sige na bala tiks maguling itra made der gid was sel mle identity gid lakam tamir sel go mesel gid tblol issue al albani tel administration ako ta ADB na momdas wase ngara obro lalagen diagi condition. Siya the slavery subject. O ngerong, Amerika amla di sa ito kasi ngoy ngerang ay mabrektel deal. Adol tirak lating ila sila elected president. Hindi luwas siya. So makita ko yung tingul ito ko. Identity rigid comes first from everything. Sila kami na. I see. May akong sa tete rubage. Aseng kyom la momrek. Magandang lakyas ta seng kyo riki. Arang arbela umtem lakyas. Marang Amerigal umtem lakyas ta. Nadugok timingi na next Tuesday. Ma aikal seng kyo ay say. Mo tida result terngi. Mo makitarngut. Hindi arbalu amlam malagoy. Temlam mga to. Mang albalungi la kada maungi la wal makit. Eng buktal maleder roku ilen. Saya mitchisungil government tel kita melakukan magplay. Yar adam lo o secure armor tali. Ultimate authority ngara ara belum masel bod momrege tida result ngi ding jaka aldu langsung so ame tim so malot ngi e gut baklaw e mangi result 2024 saya tele la government ngari ngari atara tokol di sokal di moduli wase katam wase katam elected team mahal na bas tirat chance ngakabiyak ngakase india kat sabi adam 83 lel sugum katam 83 etong ang di ngari monday legi ta dia katang kasel tolortin berulala matsu maka hukum nga interest ka atra shares o mesra urior olbi ng president mi tu tawrera shares ela kamluk
Top del melo sa iga kita akat magil lagi ta melo uspe ato gracias mendiakal gida mam ititisel to leng oil sel ada sa yabo halang tuguk pa electric tin mo kasi diakal bol wai say may medida ka dolomol mal mga adu urtire to kol urtire to adu urtire di reminder tir raigel to kol dilung enya agar ali ta atra blul remind each other pusra kita mesen kiortir el magutmok la igel niya aurung ulit ma ado mes yang bawin rak lang ada pelo Iti ka mo bes. Tirikay ako turungin la safety net. wai say Oy, siya. oy mang girel tia safety net ta girel over gal mera ada pelo ro hum kad mo nguti ang safety net ro ang mal di meritiang kami amal sol te de rubak pamal sulang magok next week kami